жөнөр коюп жөө басып келебизби? Балия басты го. Кандай эле кишилер машинасын каалаган жака коюп кетишет. Алло, Алло, да? баланы алғанды ұмытпа. Жоқ, ұмытпайм. Жарым саат қалғанда деле жетишем да. Бала ыйласа дағы ежесі ұршып жүрбесіне, дағы ұмытып қалдыңар быды. Азыр. Майырды коюп турсак эмне болот я? Ээси келип калсачы? Эси азыр эле келе калат дейсиңби? Анын үстүнө менин деле окугум бар. Машинамды токтотконго. Чын эле. Кылмыш кылып атпырбызбы? Ошондой эмеспи? Жөн эле машинаны токтотуп коебуз да. Эй, жігіттер, жардам беріп қалыңыз. Сен атаң эмнеге кечикти? Атаң номери менде жок, балам. Азыр апаңа чалайын. Байке, мен группамда баланы карай турчу, ата-энесине чалдым, азыр келип алып кетет. Камсана болбой кете бер, мен өзүм карап турам. Сен отуруп тур, ата-энең келип алып кетет азыр. Эми кандай экен? Боло эми. Сага деле бир эч нерсе жакпайт. Жакшыраак караш керек да. Алат деп эле алып бармак керек. Сен дайыма ушундайсың. Мейли анда кеттик. Машинаны жаман жерге төкөтпөдү. Мен азыр мына жалбыракты таштап келе калайын. Сен отуруп туруп, эч жака жылба. Макулбу? Ol yerine ol. Öbür yerine oturulmadı mı? Nereye gidip kalacak? Şu yerine oturma. Hadi.